Сывлық сунат бірзері хақлатываны мұрзем пурнете ұшы салам. Эфирда езерет юразенжен ергелене юратныран концерт пайхи ұшы саламны чырызембе балашар. Хизепли юратныран, эбир хақлы юратны аннемере кукамая, азаннене апана тыхлача, щитмер билік шулдылдарны атпа чун жерерін ұшын саламлат бар. Зинаида Кирилловна Сорокина пушу ихень пірреміш куненче, едерне райынче кежін хымарка яленче журална. Юнашар ялгачебе Борис Матвеевич Сорокин бабірлешсе, ике херпе пір ывыл журатса истерне. Әмірдіршібе колхозравый халхурсадыршса ішрене. Шел булинде, мажыребе ывылы пурнышран ире хуйрылса кайреш. Пиреняннені хышанда алусалармаш, хелле алыштыва чула бақчаран кеме білмеш. Эбір бұны жіре вара яланақ седел жинче вері кугыл. Сумлы юбилейбе салымланымай, аннене бір ширіп сывлық, тулық пурныш, ыны шусын атпыр. Күншулы кемел уйықпек шуды бұлдыр. Елдір құллу сынундан ангайдыр. Пире пурныш парнеленешін, вайхална шелемезір үстернешін. Төріс шул жіне тұратнышын, пайынхи гунда пулышса пынышын, чун черерейн тавдыватпыр. Эбір сана юрадатпыр, санба савынатпыр, санба мухтанатпыр. Шапла салымла шехерізем, кережізем, мұнугезем, хыдызем, тұхлажызем тата ямаге Зинаида Кирилловна Сорокинына. Чунран духаганчи ожысымақсыне эбир Акулина Макаровна Степанова батне шидерме васкатпыр. Февралин шилимче чымышынче пинде тығыржы выдырды қырмыш жылда. Кана шайненче малды педикасы яленче чываш шемьенче күншуды көрнывыл. Шемьере виже херте пірывыл шидіне візем. Акулина Макаровна чикешіне булна. Выржа ажесен хурашурне нумай түсметевне. Шиме шығыр, шие дығын матумдир пулман. Шетмен бурныш кушулі самаяқтықтарны булинде шавақта чунба хытман візем.
аслызембе бірдан хужалыға ура жіне тұратма болышына. Вұнулды жыл хехер чугун жыл жіне хурал жавырнашны да, шандалыға да теттемға сенете пықмазыр улды жыл чугун жыл жинче тұрышына. Пендеді ғаржыр ұтмылы кеміш жылдан ба, мен тевішліғаныва духетчен, ұнғышында улды жыл Чуваш госплем объединение пролежиревой гуна. Она начнет тивишлебе хакпана. Это земжин вал ыра теслих вырынинче булна. Нимле шренде хараза тергезе мана Колина Макаровна. Чуне парса, ява плоха туйса пурнышлана пурешете. Эщень, собайлы херен умай награда зембе числана. Хозяин ялгачи Валерьян Петрович Петров матур хере куш хывса ширип шембе шавырна. Юраду бадуслыхра ывылба хер жидіндерне. Пурте шири будашы бурны шөлебе. Тавада мынуге, пилек кежень мынуге візембе чундан савынашы вадызем. Ибір аннене міндері юратны, хизеплені жинжен каламасы мағымырда шитмеш. Эзі пирен терек, пирен пурны чилеме, шемьене упраза сықлаза бұраган пиріштеймір. Чихаклы парне, пурныш парнелезе эзі бире уражіне тұратны. Вренце остон барза удым ғышын удым дума бұлышны. Яланақ юнажар болны кирлі жоқ ятланы. Эбір сан юрадывна жебішлікне яланақ туйзадырат бір. Халиде санын чуну ачу земжі, мұнугу зембе, кәжі мұнугу земжі, мен бұртывану земжі шунать. Тем думада хатер эзі пиреншін, пурин валите жидет сан чунышы. Таваксана бире телей билленешень. Кажарзам аннан мазыр, куляндарны, күрендерне заман семшень. Санын күжізем малалла савыныш багына шишчер. Анчерле выхалу ялана хекселми, телею туллы, удас шулы текісте тагыр булдыр. Эзі сагыр вуны шулдылдардын. Шак сумлы юбилее пірлер терме майбурри жіне бер телейлі. Эзі чилайхи, чилемли, чи ырри, чи сумлы жактенчере. Аннежім. Тебір худшынерен зуйлаза илме ирік барзанда, ебір пин-бин анне хушынже сана зуйлаза илеттемір. Мінжіндезесін санран хақлы жүк шактенчере. Сан бұрны жумалашне де илемлі де телейлі канлі бұлдыр дезе, ебір хамырдан мінгерліне пөтінбек тумадырышы бір. Эзі телейлі сывы гына бұл. Пиренжен шака чи хаклы барне, шуралы гун яжебе зана хаклы юратны жиннымыр. Шанбегех юратны выла печеня, теня, затеня Анатолий Валерьянович Петрова да шуралы гун басаламлат бір. Шыпталы паннебе бір кунда февралін шеремжечіміжінче шөттенчене келіне выл. Туллы черкезіне шеклезе сана шереп сывлық сунат біртыванымыр. Сывлық пулзан телейте тынық шық пулі. Тура шамбада пана кунчула туллы телейлі сывлық папурын сайыртелмелі бұлдар. Юрадат бір сана чундан хизеплет бір. Хаваслы кымыл туем шуда хевел телей сунат бір сана. Ыжы салам бачезем, мұнугезем бекешін мұнугезем, мін бұртыванезем. Шак ыжы салам жүмне Тверь облачынче бұрнаган племянницезем худшынашы. Жечсем, елзе келчеш қанасем, саншы уралны күн баян, сағынар бірледаван, сана ебе, саламлат бар, аш самақсым қалат бар, үрлі сыйла, айсунат бар, нумай бұрынма, сана ебе, саламлат бар, аш самақсым қалат бар, үрлі сыйла, айсунат бар, нумай бұрынма. Сандавра бірледірза, байыр бек савынза, еші жинав галанат, юра юрлат таш-ташлай, сана ебе, саламлат бар, аш самақсым қалат бар, үрлі сыйлат, айсунат бар, нумай бұрынма.
Ишан дири дикре, кулаткам ялан берле, юратныне палырца, ташларсан бажыпса, сана эбир, саламлат бар, аш самак сенгалат бар, ырлы-сырлы, ай сунат бар, нумай бурынма, сана эбир, саламлат бар, аш самак сенгалат бар, ырлы-сырлы, ай сунат бар, нумай бурынма. Хизепле редакции перін юратна анне дараймяза не кугамай елчик районинчи тип темеш ялинче бурнаган Тамара Федоровна Осипова нарысуйхин ширимза кырмышынче тахырвуны шултулдарчы. Шак сумлы юбилейбе начун черерен шыранса тухаган шебіште ырысы максембе ышын саламлатпыр. Сархевелі шибе келенсе пурны чилемне туйса бурынма ширип сывлық, икселме вайхал тулды телейбе ырлық, канлі ватлық сунатпыр. Кашнешене гун савыныш пабышландыр. Сиделшие шыкырды вардан керегеховна юратакан шинсенчен антатылдыр. Вадыл забынышын тузым эспірредян гулян. Вадыл малых пурынышын шүлди турра тавдывар. Пурныша турри барать. Шершинче кашнишинна ватлыха курмавара суйланысене кына. Саламлаганесем и кехере улды мынуге кенесем, кережесем тығыр кешен мынуге. Аннеби книгамда анланман, аннеби книгамда ятламан, урнаш тудыни девринтмень, ужымран шалзада шелемень, урнаш тудыни девринтмень, ужымран шалзада шелемень. Юрада ранее Аналана рана и ворчу, юрада ранени чережу, хакла рана ураначу, положа ранени вой сарчу, аналана рана и ворчу. О небе книгам да кенеместь, сыла хаяки сабельместь, о затматух сам капка умне, тагыршу пилеть переанне, о затматух сам капка умне, тагыршу пилеть переанне. Юрада ранение положа ранени вой сарчу, аналана рана и ворчу. Хаклама, черечук каясче булашма, чудо санарне асрадыца, черере
образа, чудо санарне асрадыца, черере урнас образа. Юрада ранени черечу, хакларана бураначу, улаша ранени вой сарчу, аналана рана иворчу, юрада ранени черечу, хакларана бураначу, улаша ранени вой сарчу, аналана рана иворчу. Юрада ранени черечу, хакларана бураначу, улаша ранени вой сарчу, аналана рана иворчу, аналана рана иворчу. Пирень юратна, хизеплещинным разанне асла азанне шпилле хуняма. Валентин Ильинична Скворцова феврален ширмултамы жынче хын щитмел билік шоги сумлы юбилейне кітсейлче. Едерне райынче яракасы яленче нумай ачалы шемере шуралнывал. Ачалахи ытызіне бегех евыриртне. Анчақта хыне майлы телейлі булна мінжіндесен аша варжыра евраманса сузырланса таврынны булсан да шумра булна. А тебе анне шумра чухвара кирек хышача да хыне телейлі дуять. Азанне эше юратса, вренсе шиденне, эшшинна илем күреттеніне тебе хурза бурнатвал. Тыван ялда шичекласлы шкула бідерсен, вренес әмечі пызык пулны булинде евір бурныш onun әмітне татна. Ял хужалықне шеклемеле булна. Шамрыклах тыван Ленинская искра колхозра нумай жулдырышса эшлене. Матур булнышын хизеп грамотызене шаунбегех ВДН-хан бронза медальне девишле булна. Кундах пулас мышыребе Родион Игнатьевич Скворцов папалашса, пиндеті харжыр утмыл билік мышчылда шемье шавырна. Иге вылне Николайба Владимира терес воспитаний барса шире бурашине дратна. Хали Валентина Ильинична, она тачак яленче, хын кенебе туслы бурынать, више многебе куштылды, више кәжі многебе чундан савынать. Хын евір шыбине пықмазыр, азанне аллынені хышанда усмаш. Хын многезіне кітет, пулдарны даран пулышма дырышать. Эбир юратны шынымыра чундан юратат бір, хизеплет бір, күрендерні куляндарны заман семшін, шереші депуштай зака жаруйдат бір. Сывлығы шереп, вайхалу икселми булдыр, телею тұғынза дыдыр. Вырым әмір зукмагебе туставан бабірле савынза утмалла булдырчы. Езі бұрри берінжен пызық телей, ұшы саламба юратны кейне мұны кезембе, кәжін мұны кезем, мен бұр таванезем. Хой беберли савын мак кедет.
Хакларын да хаклы шиннымыра, мыжыра, теня за теня, Батырел районенче алванчы ялінче бурнаган Леонид Федорович Васькина. Шураны гуния жебе чун терерень, ошын саламлат бір булат бір жирура. Нары суйхин ширимултымышынче выл шитмел шиже шултулдарны. А тень бурнышы шымыл келмей, ача чухнех шурмадылыха юлныскер, пачекренех ешпебі жіксеюсне. Выл мін жамыкран колхозы жінче булны. Кәтю кәтне камбайын бай жүрені суға туны. Ядарлы пөлуелзен механизатор давайхуны. Шкулда жазене трактор предметне врентне. Ондан бригадир булны нумай жылғушы арманда дырышны. Эшре баларнышын ате нумай та хучезембе медаль зенетевишне. Выл Чуваш республикин тава тивишле ял хужалык эшчене. Машаребе бірле пір хербе пилік ывылне юратса үстерне, эже хынықтарны, тывансембе туслы бұрынма, бір-бірне хизеплеме веренце бұны. Евір вғытыра канаш сөнебе бұлышны. Ате, әзі пиреншін пурныш тереве, әзір аннебе бұрдан тыван келе келсех тарас келет. Сывлығы шире пурнышу вырым бұлдыр, кашне удыму ырлықпа, шуда үмітсембе тұлдыр, шере жеті тайма бұш сана. Саламлаза, мұнығызем, ажызем, кенезем, тыванезем, тада пілішізем Леонид Федоровича уяв ячебе юра парнелеші. Ире азаки денесі, ирбе кашпадан телекре. Аттедезе салса жензесін, саргайыган юрлар чере. Аттебере саспалы, пегелені ачам берен. Дезе шылқадар забыны, нишанда дух не черерен. Аттебере саспалы, Жанырен, дезе шылқадар забыны, нишанда дух не черерен. Нумай из хурлах не декурн, нужа урабине турца. Шабах урком алусан юн, чуну илемле дедаза. А теперь соспалы, пегелени ажанырен, дезе шылқадар забыны, нишанда дух не черерен. А теперь соспалы, пегелени ажанырен, дезе шылқадар забыны, нишанда дух не черерен. Артеес пирен шуда жалдыр, хизеплешин таван келте. Сануда санын ялдар ятыр, талах мурин жинде атте. А теперь соспалы, пегелени ажанырен, дезе шылқадар забыны, нишанда дух не черерен. А теперь соспалы, пегелени ажанырен, дезе шылқадар забыны, нишанда дух не черерен. Небеге чуна вещио, сана сават паркамалдан. Отечественный пуран сыва, и телее эскурдан. А теперь соспалы, пегелени ажанырен, дезе шылқадар забыны, нишанда дух не черерен. А теперь соспаны, пегелени ачам берень. Дезе шылқадар забыны, нишанда дух не черерен. А теперь соспаны, пегелени ажанырен, Дезе шылқадар забыны, нишанда дух не черерен. Дезе шылқадар забыны, нишанда дух не черерен.
Ырыгун булдыр юратныран телепередача «Эшенезем». Шуралны гон чулдалы крапырре келет юбилей варачи асыра юлмалы баллы гон. Эйберде хамырын хақылда юратны тываныма анненя пана тахлача падыр ел районенче тури тұрмыш ялінче шуралса есне халиде шак ялдақ пурынаган Пирасковья Павловна Васильевна шүттенчене келнерембе сагырвун билік шол шитне ятпа чун теререн саламлат бар. Onun шуралны көне шыбақ паян мардын піремішінче пурныш шөлеші мылақ пулман пөчіклехеше явышны вылхайын пурнышне мін жамрыклақ таван шире вырынды ялғужалықне халалланы. Көнен шерін вайне шелемес рішлене темілі евырвығытрада алус саларман. Шемге де шавырза ывылне үстерзе пурны шулешіне дыратны. Тивишліганова гаясумен вуны шулаяхын турганри культура шурденче тазалықпай илем күресишін тұрышны. Халі тивишліганура келде эшпияп паланать, мұны кезіне бұқсазавынать. Візе мұнын медицина ішченесем. Кинебе Валентина Евгеньевна ба херых бір жол шумашун утса бір-бірнен ланса келештерсе пурны шулебе удашы. Пирасковья Павловнан тада ике кешін мұнуге бұр візем аякран келсе азанене чундан савындарашы. Вайхал барашы, шамрыкладашы, пус келзен беде тараватлы пирін юбиляр. Бір шемге ребек пурнашы, малалла да еберына пурнышын анлы да тағыр шулебе утма, юманбек шеріп сывлық, барғадарлы күн жол зунат бар. Бір алынче пурлық, тепренче ырлық пулдыр, ырлық па пурлыға дытсабымы вара, шыра немір вайғыват барсатыдыр, шүлде сарыхе веле чун ышыне бадыр. Саламлаза, тыванезем, шивықшыннезем, пускелезем. Дами, кончую рипу шлами, меня пуратованным татар саванса. Хутку базата сами, шенегун юрипу шлами, тавра яшкерем татар алышукса. Хутку базата сами, шенегун юрипу шлами, тавра яшкерем татар алышукса. Ешкине шурсасын жерелешине туйсасын ширлы биже тада тутылара. Тавана савсасын біріне бірір сунсан урнаш пуле тада лайықра. Гардыне тухари, юрла ташлари, чересінче хемлендер будкавай. Керекене ларари, даланса юрлари, яланы пивде упрандыр вайхава. Керекене ларари, даланса юрлари, яланы пивде упрандыр вайхава. Шешкине шурсасын хевелешине туйсасын ширлы биже тада тутылара. Тавана савсасын біріне бірір сунсан урнаш пуле тада лайықра. Шешкине шурсасын хевелешине туйсасын ширлы биже тада тутылара. Тавана савсасын біріне бірір сунсан урнаш пуле тада лайықра. Тавана савсасын біріне бірір сунсан урнаш пуле тада лайықра.
Нарысын ширымза кырмыжынче шымыжы районенче пычырлы паш еренче бурнаган Людмила Валентиновна Савельеван шуралны куня. Выл утмыл шулдулдарчы. Эшченде сыбайлы ыры кымылы выл. Анат чаткасри юнкеровсен хастар чеменче журалса үсне. Аша Валентин Вячеславович шымыжы дырыгенче ял хужалық техники енебе пулдарулы да ыста механик техник шутланна. Амыжа Антонина Сергеевна да Тыван районды ятлы сумлы шинсен чемпери. Выл пөде мемірне халыға варендесі шебана. Ашыбе амыжы хызен ыры енезіне яланах херебе иге ывылне туллын барастесі темлене. Людмила Валентиновна малдан анат чаткасри, ундан шымыжыри шкулзенче вренсе ширіпте тарын пөлуілне. Иван Яковлев ячелі чываш патшалық педагогика институтне бідерне. Тюрех пычырлы паш еленче выдам шкулда ют шыжыв чергезіне врентме бұшланы. Бір вағытрах директор жөментевишізіне бұрнышла забына. Пайынге гүнченех пуре выдар жылытла шак шкулда вайхурать. Ачасыне агалжанба немештада француз чергезіне врентет. Эшре хыйн хастарлы хебе, пужарулы хебе баларсадырать выл. Выл Россия Федерации вренде үшін хизе плещене. Людмила Валентиновна хыйн машыребе Россия варман хужалық үшін хастари ядативишне Николай Петрович па матур хербе ывыл шуратса үстерне. Веземике жеде аслы шкул педерне паритухтар тепри инженер. Людмила Валентиновна на кил еші, тывани зембе тузызем чаплы мененлік ячебе херюллен саламлашы, телей ширіп сывлық сунашы, пиренден юра сумлы парне бұлдырдеші візем. Мен бұр тывани сен ячебе ывыле Василий Николаевич Савельев. Жаны жетелей, сары каяк мар, тыдатта манна, тулы сап-сабыры бар, сывлым бек таза, үмітпе бұрнар, шаныш бағанна, малала удар, туставана лақпа, юраду жинже, күйдіні задырат, бедімі шүттенже, білер ұпрама, чуны бұянлық не, дивіра жұқызар, алып бір-біріне. Кыран шака, шене саманна, шейле бошырана чаламас, волосана баманна, черене хыпса, или жете ковар, юра тебере, шаланаш тубар, туставана лапа, юраду жиненже, шутсараны хурлам, меніррей пұрыжи, танач пұрнашрам, сабына закедер, айкаш нире, турajым паразам, сывлақ шешпире, туставана лақпа, юраду жинеде, не
Хакы 2 номерзем шагынба пирим паянхикларым вешленже берсерем бете бір эрнегунчен су булажат бар. Ырлық сывлық телей ынышу сынат бір сире чипер юлар. Шерегі шіркін мамары